الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه شعوري بي كل ما الله أكبر الله أكبر. ji bernama bawerî dem baş were temaşevanên hêja û delal em careke din di bernama bawerî de li pêşberî we ne. Temaşevanên hêja û delal îro em ê di bernama baweriyê de li ser mijarekî pir girîng û di jiyana me de di jiyana me ya olî de pêwîst em ê biaxivin mêvanê me Seyda Ayetullah Aşitî ji Mêrdînê tevlî bernama me divê. Mijara me wê ev gelî temaşevanên hêja. Gelo fitret çi ye? Fitreta insanê ku Qur'ana pîroz de ayet heye wê înşallah em ê mamoste re serê niha şîrove bikin. Or li gora fitretê ye, fitret û ol, fitret çi ye? Em ê li ser vêya nîqaş bikin. Ez bawerim ev mijara hanê wê ji me re gelekî girîng bê wê fayde bê. Em hêvîdarin heta nîdawiya bernamê em bi hev re bimînin û em ji hev faydekî jî bibînin. Mamoste te bi xêr û selamet hatî ser çavara hatî. خدا جو راضی به خدا متوا هدایت بکه متوا عفو مغفرت بکه. Amin inşallah. Mamoste fitret mijarekî gelek girîng e, gelek pêwîst e ji temaşevanên me re ez dixwazim hûn li ser vêya şîrove bikin. Fitret gelo Xwedê insanê di xulqênê mecbûrê tiştekî dike yani illahî tê hawa bê an fitret û dîn yani têkiliya fitret û dîn bi hev re çi ye? Ev fitreta ku dibêjin li ola li gora olê ev fitret çi ye hûn ser vê dikarin ji temaşevanê me re çi bêjin kerem bikin Seyda. بله برای هر تشتی سپاس خدا راضی به گو اف در فدانه ما و تماشا ماره مجی ام هیوید کن گو خوشکل ما گو داری کن جبو گو ام جهفدو سود بگرین کار بگرین یعنی آنها بریا گو از تیکم آیت پیروز بیجم تدید خدا عز و جل قلب جارا از بیجم تشتكي شوارع دكري جسوكي منك التلفزيون كيذكر يعني دوي تلفزيون ده بتركيد بغارانتي بلغسي دناتا يعني وادرسا سرويسي وتي ده هاي دناتا وقت يقو او تلفزيونات زمانك خراب ويا اصلا دركات تلفون بي سرويسي بكي او سيرفيسات تلفزيون وري والتعمير بكي اللي بنر يعني وببردل التعمير بكي تبي يعني مثلا وقتات شخورة بوزولا بكري إذا أوجع عيني وأنا قاتل وغيبي هاي بيرا تعليماتها بينا وسرويساوي هنا وقت يقول سقنتي أصلا جيك شيء ببيت تلفوني سرويسات تلفزيون أبكي يعني سرويسات تلفزيون آيرية سرويسات بوزولا بوزولا جدا جهاف جدانا إجا وقت يقول مرفد بدين دینداری ها اف ادرسه يعني هر تشتكي الجورا فطرتي بيدوية تين بيكانين يعني اجا دين اسلامي اصول واساس وقاعده بيكاتنا و بيدوية بيدوية ها جبوي اواي فطرت اوا كي جو هر تشتكي كتاب ما فقه تفجيد بيجن د فترة خدا د اصل خدا پاکجه حلاله پیروزه پاکه معناه ونا د اصل خدا د طبيعت خدا تشتكي حرام جني نجس تنه يعني سركه پاکجیه بله بنگه پاکجیه بنگه پاکجیه تشتكي دن پیدا به بلکه نه پاکش او عارضی چبونه داوین يعني پیدا به بله جبوي اوای مثلا از هرجارد بيجم يعني خدا عز وجل تشتكي
حاشا نجس نپاقش نا افراندیا بله تشتکی زیده کائناتی ده نا افراندیا بله تشتکی گو نلازمه نا افراندیا یعنی ها اجا لگورا اوه مثلا همو تشت هر تشکی اجا تشتکی هر تشتکی فطرت کوي هيا بله مثلا ما فطرتا تلفزيون يقول ما فطرتا بوزدولا بيقول فطرتا كائنات جاية اجا مثلا دو قرآن بيروز ده ازهر تمد بيجم خدا عز وجل بحسا و آيات فطري دكي ودو داويا وادا از نشاش بمياس حفتي وشارين يا حفتي وبينجن دو داويا وانا دا دبي لعلكم تعقلون لعلكم ترحمون لعلكم تفكرون لعلكم تهتدون يعني هي في هيا ونفعم بكن هي في هيا ونعقل بقرن هي في هيا ونعبرات بقرن هي في هيا ونتيدا بقن يعني معناه وينا تيجيشتن مهمة تيجيشتن بله بله راست بله بله معناه وينا دين اسلامي تيجيشتنا فطرتا بيدوي انسانيه پرخوش بو تشکی دین اسلامي تعبیره کی وسا خوش بله 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 دين اسلامي بله فطرتا بيدوي انسانيه هر تشکیل گوراوی بله 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 بدویا فطرت اوه جبوي اوايد فطرتا انساني دا بله خدا عز وجل تشتكي نباش نبيروس حرام نافران دي الویده از پرسی جا کم سیده اتخوازم ویده پرسیم پر تشکی و خوش شک شیرو وکر مالا و آوا پر خوشام جیچو شیرو و ایوه دین اولا اسلامی بله ام بيجن اوج فطرتها يعني الجورا فطرتها انسانيه طبي ليت ايرو بالا خد دي ده عالم جهان ده جه کو بجورا دين دكن يعني جورا ام بيجن باي دين ايدي راسينا راستي ايدي تويشيرو فك از وينا بيجن اي جه کو اول دارن لباي دينن او بهتري وي اف برسكريكي كوتا غوتي تايتا جو هر تشكي جورا بيدفيا وي نه جا اف تشتي كل جه اول دارا جوات تشتها هری دورن يعني الأوروبا أفتشتها بهتر أمنا بساطة صدر رونستينا ليش بهتر عالم إسلامي أمريكا بهتر عالم إسلامي رونستيا الهندستان 3000 باورية جدا هنا ما روش كنا دي تيا باورية الهف خستي إيرو الولايات ما د مذهب جدا هفدو قبول لكن دف إديج أولي برده د مذهب وانيك به صنديق وانيك به هفدو قبول لكن که کرم که تصفیه چه بیشتر؟ مذهبی و نه یک به از سرهاتی که خوبه جم. برای کرم. از المردین جامعه باب الصور بوما ملا او محکم چه بویا. اشوم المجا عشاء بو از ناوی و آن نابجم نظام خدا رحمه خلو مواد تفدب که ساغن نساغن از نظام زمان کتیه دا سالا دیمه که حشته یکی دوت تاریخی دا. بله. مؤذن جامعه کفن امکلی بویا هاتیه جماعته و اجی مؤذنه نهم يعني تنودس وظيفه كده ومختار محل جي او جي حجيك بو او جي اهل جماعته بو امسكسن يعني مؤذن فقير وشافعي بو ومختار حنفي بو يعني والله مؤذن جيج بو شافعي بو والقرا مذهبي شافعي قامت كري يعني خدي وكيل از خلاف نابجم مدي جارك عفوا تماشافان هجا حقيق وحلال كن از بويرد بيجم قورك كلبني كلب من أين جئت تتقم على مذهب الشافعي لا حول ولا عفوا قو يجا مختار مؤذن كفر قورك كوچك لاوي كوچك تشكودي هاتية القورا مذهب حنفي الفيدي قامتك شافعي ايه شافعي وهردوا بفقرت أزبوما نافبنجية وفصلنا قبينا لا حول ولا قوة يعني أفسر هاتيا من سر مثلا مذهب تقول هات بيرام يعني بله سيدة ملف قاري وهاب فكري بله تدي ديروكا دنيا قال لك كفنار وكفنارة بله أزيد تشتكي بر بار كيش بيجم بلكي قال كي رخناجل سر مورن اما حتى مرفع منك مرف سر ناكر راسي تحلى ما مستفيج بينك راسي تحلى اجا ديروكا دنيا ده وقت يقول مرف فكري الالي اولي الالي انساني مرف فكري زاروكي ادم نقاش نافا ده تشد به بله بشتيقو نقاش نافا ده تشد به حكايه هابيل وقابيل تشد به يعني بله هابيل وقابيل شر وبفشون وكشتن تشد به جويد كشتن دست بكر حتى ايرو بله اشتا تقاس جو شر وبفشون كتير نقبينا انسانا
جبوگو او شر و پیفچون جنقبینا انسان رابه خدا دوی تاریخی دا پیغمبرک شیان دیا لگورا شرط و مرجع وی زمانه بله جبو هره وی تشتی راستی جوا انسان را گوتیا و جوا که خل دورا راستی دای هف و براستی مشینا بله زمان کتیه دا دیس او راستی کفن بویا کفنار بویا جره درکتیا و حواله وینا کم بونا و ظلم و تعدی و شر و پفچون زیده بویا خدا عزوجل جار دی پیغمبرک شیان دیا تدید آنها د چاندا ما اسلامی د امد بیجن خدا عزوجل د دیرو که د 124,000 پیغمبر شیان دا جبو چی شیان دا یعنی از جوابا وینا نادم نگو از نزانم فقط از نادم از هیوید کم تماشاوان مش خورش بفکرین یعنی خدا دیرو کا دنیای دا 124,000 پیغمبر شیان دا اوجه هجماره کی سمبولیکه نه بله بلکی زیادتر و بلکی کمتر و زیادتر شی فقط ولو چند ما دا ولو بویا مینک یعنی سمبول نذكر افيفي هسه بله چه بيجي هفته فرمان بله امجی 124,000 پیغمبر قبول کن فقط بس جبوت شاننا يعني استخوازم تماشاوان ما انسان بعقل انسان برومات شخور بفكره ورا كور يا هو جبوتشه سبب جبوتش يعني چما خدا چه حوجه داري هبو چه پیداوی هبو چه احتياجي هبو اجا معلومه ما قلت يا ما قو حقي تحل بويا كفن بونا حوالي كم بونا شر و پفچون زیده بویا ظلم و تعدی خورت بویا حواله خورت بونا جار دنج بوگو خدا عزوجل و حقیه به انسان بده فهم کرن و انسان بده تربیه کرن جار دین پیغمبر کی دشیان ور دیروک تکرار بویا یعنی مرف کاری و حالو بیجی دین بری اسلامی پرتوک بری اسلامی وقتی گو شرط و درباس بویا و کس هول پیوا چویا خدا عزوجل پیغمبر کی نوح و پرتوک که نوح شیان دیا بس جبوگو پیغمبر مع محمد علیه الصلاة والسلام امد بکوری ختمه پیغمبر داویه یا و قرآن پیروزی پرتوکا داویه یا پشتی قرآن و پشتی محمد حاشا هاو پیغمبرتین و هاو جی پرتوکتین یعنی اما بس گرک ام وینا فهم بکن به چاوا او تاریخ گونار بو گرک ام ویجی فهم بکن گو پراتیکا قرآن و پراتیکا جیانا محمد علیه الصلاة والسلام خلاص نابه به وفاتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام را کتبن عرضی مش گرک ام وی فهم بکن گرک دوام بکرا سیدا عفوا گرک پیشوی ام وی فهم بکن مگو گرک دوام بکرا لمخابن فاتصاندن اتوید بیجم يعني ازفيد بيجم ادبي مخابن جرك ام في فهم بكن وك انسان مسلمان وك انسان باورمند او دينه خدا عز وجل بجبرائيل عليه الصلاه والسلام را محمد عليه الصلاه والسلام را شيان ومحمد عليه الصلاه والسلام جي جو بو تمثيل كاري وينا بو منك وي ديني فطرة انسانيه إجها أو دين فطرة إنساني بوفاة محمد عليه الصلاة والسلام را مخابن أو براتيكا وين بلا غلط نوي فهم كرن أم خوشك جهبدو فهم كرن حاشا قرآن دناب مديا نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون حتى رجاء قيامته حتى الدنيا هبه وهنك مسلمان هبن وهنك دوست خدا هبن وهنك ولي خدا هبن وهنك إنسان متقي هبن وهنك إنسان باش هبن اصلا و قطعا ذکر خدا قرآن پیروز یعنی نویساوی تئوریاوی حیا قیامت و پراتیکاوی جی نبتوایی بکساتی خلاص نابی يعني قال لك آيات وحديث هنا مرف كاري سرفنا قال لك تشتاشيرو فبكي لبلكي حاكميات واتنا بلكي هزواتنا بله هزوات ضعيفة فردينها يعني نكارن دنيا خوش بكن نكارن عالم إسلامي بقهرين أما هنا أما دوي أم فين بكن أو براتيك أو فطرة دين بوفاة بيخمبر كتب عرضي حتى جارك أبو جهل عليه اللعنات ولو جفاتوار ونشتيا
دجواتا خورد بجي دبي او دفي محمد يتيم زيدا بحثا وينكن زيدا قالا وينكن وينخنا بالتركي قد بوينخنا قندم دا نخنا روجافي دا برا نكفي روجافي ذاتا اي كورندا وقتي قو بمري وديني ويجي بيرا بمري حاشا عند الله في الحقيقة نممكنة تأوريسيا نممكنة فقط براتيكا فترة بله بيواوي ملعوني هات جياني والله راست بوفاتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فترة دين إسلام جي كتبنا عرض دا ها إجل سروي فترة خلقه لغورا برجواندي خوا دين آفا کرنا از فكريت بيجم يعني أذكارم تلفون أخو بدم حرتشتي خو إعلام بكم نم مثلا حاشا يعني شر وبفشوني ويا حاشا بصنكي ويا حاشا جو از عالمكي مزنمنا والله هزنا عالمكي مزنم جيب خدي از خوشك وقت يقول القرآن يجي دنرم يعني قيش صدي حفتي حشتي أسفهمتكم يعني از يعني نقو أزودكم أما حقيقتك هيا فترة دين إسلامي أورتي رابويا جواك رابويا انسان اوتوریتر انسان خودی هست دیرو کا دنیا دا لگورا برجواندی خو گو انسانا چمکی مگوتیا فطرت دین بدین نابیانی جبو گو دین فطرت انسانیه پیدویه انسانیه بدین نابیانی بس işte insana ev dini fıtri lgora berjewendiyê xwe bikar anîna wê astê got îro ev dînê mubîn حوجداري فترة إنساني بيك نايني رحمة الله بابته از في فكرت بيجم قرأ كم في فهم بكن يعني بلا تماشاواني ما شاشة منك نكو تاقو دين بيك نايني اف شيرو و تيجهشتنا حتى ايرو عالم اسلامي كو اف دين شيرو و كرين آنين جملات را غاندين او انلاي شواد بيجن يعني تيجهشتنا او تيرناكي اما دين بخوا أوابي زعفة بله ترى حمود تشتيها بله كانك إجا أما يعني دفردا آياتا بيروز بخوينن ببخشن تماشافان جبوغو أمنا حافظن أميج نفيسي بخوينن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيدة أهذا في برسن ما قدين فترة بيجي لا تبديل لخلق الله. بله. لا تبديل لخلق الله دبين نايت تبديل كده. نبى. جوهرتنج أفراندنا خدارة تنيا. ها. أبا إيكو مثلا أم بيجن أنا هوا كي تبقى جي قلت أقول أول ودري طبعا يعني وشارتن في خمبر شوية. ها أن أو قالوا آيات تدي عربي أدبيات أي برفرة بيجي لا تبديل يعني لا تبدل خلق الله نبات بيجي ناكن نفسه شكو بيجي لا تبديل نابي أبا بويا معنى آياته هنكي ناكوكي تشيد بنفسه لبلي وقت بتبي لا تبدل خلق الله نا سيدا وقت قالك آياته هالو دو قرآن بيروز دهنا مثلا وفصلناه تفصيل كل شيء وفصلناه تفصيل كل شيء مثل آيات بيروزة. ما هذا تشتري قوتي. فقط يلو وقت يقول تل قرآن بيروز بنره يعني مرف قال لك تشتري تكنيكي تدا نابينه. نره بلا. يعني معناه بينا منطقة نا تكنيكية. بله. يعني دفي مرف بينا خوشك فهمك. يعني إشارات ذكر. يعني گوهرتين دستنتا خدا دتونه بله گوهرتين دعاتتا خدا دتونه يعني بله گوهردين د افراندنا خدا دتونه يعني مثلا انسان بر انها ب10 مليون هزار سال بدويه وچبن ايروجي اول هذا هل مفسره او لا تبديل لخلق الله حاله معنى كنا شيرو بكنا قلنا لا تبدل خلق الله بله خلق خدي افتشتي خدي افراندي چه باوری چه فیزیکی چه مادی چه معنوی ویا نگوهرنن مثلا وقت مینا کم بیشن تدي آياتك دبي ولا يغيرون خلق الله بله تدي أف خد تعالى دبيجي أو بريد خراب وقتها بيرا خطاب كذا بوي نفسه خراب قريجة نبا إنسان ده قلتيا ولا قلتيا أزيب وابد ما خرا كرن أزيب وابد ما
بله. تخریبات باب بدن آه، شيء آه، كده آه، آه. لا تبادلوا خلق الله يعني او تبديل مقول بلكي وين معناه اي جيرتين بوي معناه شيء وقتت بفكري بله. ذات وقتت بفكري مثلا موضوع ما حمول سروي او يعني بله فقط از نبوي امكتنا مثلا ديرو كده جيم شو ديرو يعني بله كلام كده. تقارب ام باليه ديروكي وشيرو فكر يعني بله. فقط وقت كنت في الي جي بشيرو بك اوجع عيني هكذا يعني بله تسر معناه قوم قوت او دينيغو خدا عز وجل بواسطه جبرائيل عليه الصلاه والسلام محمد عليه الصلاه والسلام رانيه د براتيكا مدنينا تبي الله مزات راسته هاي جبوي اوي دوي دين پیدوی انسانی پیک بینه بدوی دین پیدوی انسانی پیک بینه يعني استدامي كو إلهن بيجن دين مايا يعني إدي كاس الباينات يعني بيجن بله. يعني بر ضعيف بويا بله. أبي الباي ده تشنجي يعني بدل خال باينا يعني نكارن بله. البايهرن هون بيجن أو تيجهشتني إيرو حتى إيرو أهل أولي كرين أو ترى إنسان ناقي ترى بدوي جانا أصلاً ناقي يعني. كو بكرة ندفي حالي دبوا ندفي روشة دبوا بله. فراسته بله أنا مثلا يعني جواكا إسلامي علماء إسلامي دوام لي سري تشتكي تسكني بله چه قبحت تكرين چه خرابي تكرين بله بتركي قد بجين بإمبرياليزم يعني بله إما الجم خد بجم آية بيروجي هنا خدا عز وجل هاد بجي حتشيكا نعمة هدية من جوارا بله خوشي هدية من أس خوشي أجوارا دشينم أما حتشيكا نقمة عملية دستي وانا وازقل كاجي عفوتكم يعني فكري خدت على آية بيروز دستي نخواش دستي واتشد دستي نخوش بستي وچيت بين يعني اجا هاد في نقطة دا ان امبرياليست لغا مزن ذهنيتا ما اسلاميستا دا چه بويا بله ذهنيتا ما هاتيا گوهراندن بيكم ها او گوهرنا ذهنيتا ما چيا اواغو فطرتا ما كتيا بن باندوره دا مثلا ازيت تشتكي گل کی بسيط بيجم وقت جي كرم كري مثلا زمان عربي جرامرا و گل کی فرها بله آية بيروزي آيتك كلمات قفرامك دقل جيادة بمعنى جداته يعني لجورة تيجهشنا إنسان يعني تديت مثلا آية سبب نزولها وهي أورتما وهي واقعة وهي جبوي أواي هر كلمة قرآن بيروز ده هر جهيدا نب عين معناته بده جدا معناته يعني اجا مثلا وقت يقول ام فقيبون ام بتشوشكون ام زاروكبون ام تشون مثلا سيداي ما تشون سر محمر ما تقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قال لي وانسان باور ما دش خدي بترسن از دنافا خدا ولو مش خورت نافا خدا او ذكر اشترى عجبتها جمرة عجيب ده يا من تقول شخوره من تقول يا والله هم تشتكش خدي نكري ما تما جيز بترسن يعني والله هم تشتكي نكري يا ربي والله هم تشتكي نكري ما بخشيت نتشيران ديا اتقوا الله بواتها الترساندني جمرة بردة جمرة بر غريبتي التجي بدات كان بجيب شو التقوى معنى الترسة أزبني بعلم بسيكولوجي مثلا ولو قلت يا بعلم بسيكولوجي إنسان تشتاجي ترسيجي دورت كذي ساعات خوش مثلا زاروكي تبتريها تبدشي بريدا ببخشة كوچك راستاوتي له تدي خد برشقيني بابا ها خد ترسيني يا وحاشا ثم حاشا يعني ببخشة تشبيهته دبي خطا والماس إنسان ترسي دور دبي يعني ها دفردا مثلا تقوى بقالك معناته خوندن يعني مثلا مش ما منك ده مثلا قوم فترة دين إسلامي هاتيه جوهران دنيا إذا سرفي روزاكي برد تلفزيون كي ديده جم برنامج شاهد كده أزجر جنيه ده إجا من عين السرفي مجاري مقول أش خدي ناطرسه حوالي من برهجة النرويج مع بهذا الروزاوا خاندبو المجاريا جو قيد تشافد بيجي وخافوني إن كنتم لا آيات نبي وخافوني إن كنتم لا تعلمون تشكيو صحيح آيات يعني وصل جوار بويا أو كجهر إنساني ره وصل كخزنة سري إنساني كوجلا بترسي حال كي وميناكي برخواج ده جبناوي إنسان خده دور كنا آنها جبالكو هر قد نجي بترسي نوسه بله كلام كتاقوى علمية يعني زانستية أفيا برتشكي بالكيش نا يعني امبرياليستليا مزن هري مزن كتير ذهنيتا ما إسلاميستا ده يعني بله ام خود خابينن يعني
خەلکی ئەم خاپاندنەش بۆ بەرژەوەندیە خوا خەڵک زانێ گۆجڤاک بێ دین نابێ ینی بله. مەسەلە دین فترەتە ئینسانیە بێ چاوە حەوجەداریە پێدەویە خواردنێ بە خواردنێ فترەتەکە ئینسانیە وەختێک و ئەو فترەت نەوێ قەداندن وێ ئینسان هەلاک ببێ عینن باوەریژی پێدەویەکی ئینسانیە دوێ باوەریکی ji bo keve. hîviyê yani mesela anha sedema birçîbûnê û tîbûnê çi ye tişteke sedemeke wa he sebebeke wa he yani yani ew bedena te pêk tênin bedena te şîn dikin bedena te ew dikin yani ama sebeba baweriyê jî tiştik heye yani bê çawa wextê tu birçî bûyî tu bê qewet dibê bê çawa tu tî bûyî tu bê hêz dibê wextê ku hîvî bi te re nebê بله. زەخم نابێت خوارد نابێت ژیانێ ناکێت ber xwe nade yanê نان çawa tu fizikî pê geş dibê tu pê serpiya aynen were bawerî jî nanê menewî bawerî jî aynen were te geş dike yani bize yê ruh ey ruh yani aynen were nanê ruh jî baweriye insan ceseda bele insan ceseda û ruha yani ew pêdeviye cesedîna nan pêdeviya nan û av û vexwarin û em bêjin hewa û vesaîre pêdeviye cesedîna pêdevê ruh jî baweriye yani ku bawerî ki sedemê pêdewiyê cesedî sedemê pêdewiyê cesedî ewin yanî veşartîna yani insan nanê xweşik bibîne jî xwarina xweşik bibîne jî û nebîne jî got zayîf bû birçî bû wê hewcedarî pêçê be yani ama sedemê baweriyê vekirîna çina hîviye û tirsa insan wextê tiştekî xweşik dibîne dixwaze bigihê de yani insan wextê tiştekî bihêz dibîne jê tirse yani yani pêdewiyê fîzîkî veşartîne sebebê wa fakat pêdewiya manewî vekiriye yani berçavê yani êce ha ew hercar nayê berçavê merev mesela hercar merev natirse hercar merev tiştekî xweşik nabîne yani işte ji bo wî awayî ez dibêjim divê din pêdewiya hewcedariyê insanî fitrî pêk bêne yani din ev e riya vaya şewpa vaya ama îro dînê hazir di alema îslamê de got mewcûd vî tiştî li ber çavan nagire رحمت الله بابت است الف دری دستورات هبه مثلا جا جارا مرف بيجي ام نقاش دكن تجي دوي اوي ده الحمد لله ومجي مجي ارت دي تاقان دي منقوت يكي ازن قوادي وقو دبنابن كيف اخونا تشتغل راستيا بزان بخدي چقات تحل جي بي از ببيجم از فيا يعني وقت قوتي از فكري بيجم قال جاران بيجن افتشت نراسته یکی بچین خامات مثلا یکو هند بچین هندکن یکو آنها وایک منوتات بچین گلک هندکن بوریدن گلک هندکن جواک جی به پرانیت هنکی خاپاندن بچه قای پرانیل کوبه راستی لوره وجا مگو اگر کو هند بخواست سید عفوا دورده از تشتکات بیرام پیوا خوش بیرا نکه از هیوید کم جامعه حدیث سرناوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نویساندنا طبی ورو دروا چکرنا گوتنا جماعتا که گلک به پارتیا که خورد به او دریا راستی ده بله از سوی مسئله که همیشه خوش از کارم بجم مثل ویگو تو بجی وا ای انسانا تو بجی وا انسانا ای انسانا اگر کو نج من باور بکه نج هندیک باور که نج ضعفا خدای تعالی نعمت کی مازن داتا عقل داتا تگهشتنک داتا تو کاری بوی تگهشتنش خورا راستی ببینی بله وکی کوه گوت کرم که بنره اولا کو آنها گهاتیا مه دبیجن اولا اسلام اوه تیرا تهیه خود تیرناک وجی کرم که و از خواهد زودت به فقیده مه جبر کو تیرا انسان نکریه آینه وی حاله حاشا بلا تماشاوانی من دیسا شاش فیم نکن نکن به اول تیرناکی تگهشتنا کو حتی ایرو آینه گاندنه مه کم گاندنه مه راستیا و نگوتنه از سفید بیجم حال ویده تکار فهم بکی اگر کو تگو اول ترى بدوی انسان نه که بلام روزان به نه اول نوسه نه حاشا ثم حاشا نه از ویجی بجم سیدا اف نقطه پر مهمه ام هفدو نخابینن ایرو جواکا گو عالم اسلام تیدیا اداره و سیستم و نلگورا اولا اسلامنا اما جبوگو تمام سوسیولوژی دنیای
متفقن گو انسان بێ دین نابێ بێ باوەری نابێ محقق دەبێ باوەریە کە ئینسانە هەبێ و ئاغلب جی دەولەتێ ڕۆژهێلاتا ناوین ئاغلب بێوانە تەمامێ دینێ سەماوی ئاغلب ڕۆژهێلاتا ناوین دەهاتنە ینی ئیمامێ شافعی ڕەحیمە الله دەبێژێ دەبێ عەردا ڕۆژهێلاتا ناوین و هەوا ڕۆژهێلاتا ناوین و ئاوا ڕۆژهێلاتا ناوین بوویە فترەتا ئیسلامە ینی چونکی حنگی پێخەمبەر هاتنە تەدید گشتێ بوویە ئەوە ناکێ ji بۆ مەسەلا دارولکوفر و دارولحەربێ وا فەڵان وادا ئیمامێ شافعی دیرەکت بێ دارولڕدا دارولکوفر و دارولحەربێ قبول ناکێ دەبێ فترەتا ئۆرتەدۆغ و ڕۆژهێلاتا ناوین فترەتا ئیسلامە ینی ji بۆ وی ئەوای ینی گەل هەموڵاتی مسلمانن باوەرمەندن ئیدارە و سیستەمێ واژی ji بۆ گۆوانە بچێرێنن ji بۆ گۆوانە بچێرێنن دین بکارتێنن ناوێ دین هەیە حقیقەتا دین بخۆ تونە ینی یعنی برا ئەم وێنە خۆشک زان بن ئەم vekirît بێژین یعنی ئیانها ئیرۆ تەمامێ دەولەتێ ڕۆژهێلاتا ناوین گۆ gelêwa مسلمانن و civaka ke îslamiye feqet mixabin jiyan nel gora usul û asas û qaîde û fitreta îslamî got Muhammed aleyhissalatu vesselam aniye nav eyniya feqet waqean ne ew yani yani camî nel gora camiyana mesela Peyxember aleyhissalatu vesselam hadîsa wî nîne dibe alametê qiyameti ew got camî bêne neqişandin camî bêne neqişandin و ضعف ببن جامی بین نقشاندن اما سروت تنش سکنن یعنی پکی کا ایرو جامعه علما اسلامی قیل گوره اسلامی نه یعنی مرف کاره وکری از وها بجم د دولت ادا د اتوریته ادا د اداره دا تشتکیش بو خود تونه سیدا توساگو تبعث جامعه و نقشاندن و احتیاج يعني شبيدوي زيادتر كر شو تدي دروجة وإيرو دجي مثلا آيا صوفيا هي بله يعني تماشاواني ما حميشي زانن الفاتح اسطنبولي از كارم بيجم دناوا آيا صوفيا وسلطان أحمد كم جاميل ودره ناوي أنا بيرام أم تهجاجي شونه بيرام باشنا دناوا واجامية توادا بيجم بلكي بينجي ماله نستجي يعني يكورو نستنه تننه بله بنره چه ایش سرتکن و چه هنر سرتکن و چه شخوا او مسئله کی جدا گلم رو سرویا برنامه کی چه که کو ورگراندنا کلیسیت و گرن جامی خاصی تشکی چوته نوصل گورا حکمت خودش اشتام جه ساعتكم قال فترتكن نوصل فترتا ايا صوفيا بله بكي چكريا لسر چهاتيه چكرين بله راستي اوا گول سر وب منه بله گوهردنا وی فترته نراسته نل گورا تباوريا الگورا باريا گوهردنا وی فترته نراسته يعني خلاص بو چو يعني نخو اف چه وجدان في تجارت işte سيدا مگوتیا مگو تروجلاتا ناویندا بله ایرو د دنیای دا ت دولته بله گو دولت بوینا وا اداره وا بله یونتما وا بله جبو خودی تونه ولو وكا فترتا خدا تونه يعني بس جبوغو قال ديندارا جبوغو قلا قانع بكن جبوغو قلا قانع بكن ولو لقورا حوجداري اخوا قدسية ديني الولاة مسلمانة اي اسلامي الولاة مسيحية اي مسيحي الولاة ايزيدية اي ايزيدي الولاة امبيجن يهودية اي يهودي يعني دینه گوهن السروی عردل و ولاتا اداره وانا حکومت وانا سیستم وانا جبو گوی گلی قانع بکن قدسیت وانا جبو برجواندی خوش بو اقتدار خوش بو شپیابونا خو استثمار دکن ناخو حقیقت تونه يعني يعني اگرک ام وینا ناز بکن ام وینا فهم بکن ناخو سیدا مگاوا دیجی گوت بله از دیسه بیجم دوبارت کم يعني بله از هیویت کم تماشاوان ما بله خدا عز وجل د هفته 5 هفته 4 آیات د بجې بحثات شته خوزاید کې امت تشویق عاقل دکې از سرحاتی کې خوبش سیدا يعني عمري م الدورة السياسية بو يعني ما كي مزيدة أنا زانم الدورة السياسية بو رحمتيه بافم قونيا على منو سيدي شهير تسيسلري شغلي اجا هات مريم التفا مسلمان التفا هاتبو مال جواد جي هاتبو دوراوي
اجي بافي من الزوبه هاتنا شويه بكتير، اجي بر تحلاوي رونشتما اجا جواتا خورة تديد جواتا قندا بحثا جريانت كي بله بحثا عربات كي جریان هنگی نهات بود نا بابو هنجي ام القند ام بتشرا يبون بله الجمه تشرا هبو لمباجي تنبو يعني راست يعني بحثا جريانت كي بحثا فينجات كي بحثا تكنولوجيت كي يعني اجي شخورة لي قداريت كم يعني عمري 3 ساله يعني وقت تاريخاتي بيرام دورا 3 ساليا بس ولو از لي قداريت كم ادنافا خود اشخورت فكر ادبه الله الله است عجیب استرته ما عيني دولته نا او تكنيك بالا من اكشان ها تکنیک نکشن بله تكنيك تمام يعني اجمام عجيب ماي است هاتیه بیرا پر بال کشه بله تشتي او تكنيك تشخو عجيب بو هركز ما عجيب ماي بله. فقط اشخور فكر الله الله ما عيني دولته شما الورتنا الورها نوصل ازي تشيروكا كيجي بيش بلا تباشواري ما ببخشن ام بشكي بكنين يعني بله جو تديد مسألة مشهورة بله بيراك حج زاوي خوتكن لحج بوكا خناكن يعني بله اجا جو زاوي وي هات مهوانداري وي بله اجا حرمت رابو جي لاوي خوا وبوكا خوا الفي آلي بانكر بله ولا جي زاوي خوا وخيزا خوا الفي آلي بانكر گوبانه ما یک بانه علی دسته یک زوزانه می زان تیده جو هات فيدي جو اعو الحفاوه سروا افيد جو اعو فيستر قرمها انا ما ونهفدنا عجبين ولود بن في الحفا دوني هفدو بفطسين الحفاوه سروا راكر نیست او كنت آلية دي تري دام ماجی هندیک منست بله بله جو ما ايجا ور حاصلت بلاو جود جو داده بوجدانه بان عيني بان ما قي آليك دست يك جوجانا زوزانه بله ايجا هنجي تبي انا ذي شعوري ده بم اشخر ور فكرين تا گو چمال ور هال ورتنا مقول هلا عيني دولته عيني هم ولاتيا امجي عسكريا خودكن اوجي عسكريا خودكن امجي باجا خود بن زنگينه ما اوجي باجا خود بن چما ايوال ويد او دوي خوشي دوي نعمت دبن ام الفيد دوي طنقايه دبن قال لي تماشفان هجا اف نعدالة خدايا اف نسنجي خدايا اف سنجي ادارايا اف سنجي انساني قوم ادارت كن لبلش بينا كن سيدا حميب آل ديني اف انسان هدنا بله گویا الگورا ديني اف انسان هدنا طبيعي سرنا في قدره بله سرنا في قدره افتشتها حمول سر ما فرض كرنا يعني سيدا مجارا ما فطرت بو بله و ام پربلا بون دما ماجي هيدي برداوي دبي لبله سر و آیا صوفیا خواستمون هنکی ببیجن گوهراندنا و چه قدری به امریا خودی یعنی ات خواستمون هنکی سرویجی ببیجن اجبر کود روزه و دجی هیا گرمه ما قوت يا از و ببیجم سیدا يعني اشخاهون و هنکی گوت چی نرگوری فطرت بلکه گناهی که پر مازنه جی سیدا ما افدن وقتا ده پارلمنتوی ده هاتا خواندن حتی سروک پارلمنتوی ایدی فدیجی کرد گویا و کاس خلاص بکم او پارلمانتری رابونش بیا حمید دست خلاف دان ما یک تنه نواده ایمان به ایمان تنه به ایمان نه به ایمان به ایمان به بجی اولا ابن راسته حمی رابون دست یعنی demek ki evaki pazli hatın ev çawana yani مروا çava bibini yani كيكو نا belki ve godari ker be مقداري كر سرکی parlamenter خوان ne teştim بکنه گویا و ala بقدر مزه يعني رابون çap kadar حزب نو بله حزب يعني اشتا افانا مقوتيا بلاغو فطرت هاتيه جوهراندن او مرحمات او وكهذي او داخوازيا انساني هاتيه هلاندن يعني صادجا عفوا ببخشن وك حيواني تطمين هستي تطمين كتنا بيش يعني اوانا هستي تطمين نه حقيقة يعني خدا عز وجل قرآن بيروز ده فكرت بيش يعني ولولا بيع ومساجد يذكر فيها اسم الله لفسدت السماوات والارض اگر كنا بيشي بيع ذكرت بيع شنا عبادتگاه نه اسلامي غير اسلامي حمد كبنا حمد كبنا بدي كنيشتا وحميتش بله اگر نجوابانا من عرض اسمان هجاند بانا يعني دمكي تديد جارنا ولو چاندا يعني از ونا نگوج قرآن بيجم مش چاندت بيجم بي خودت على مدي خاطري و عبادتگاه خدا مدي خاطري و تربا اختيار تربا مزرا خدا مدي خاطري وانا خدا مدي خاطري زاروكا خدا مدي خاطري آجالا حيوانا خدا مدي خاطري اختيارا
ولو تيجوت انجا يعني دي چاندا اسلامی دا اف رونشتی يعني بله. ام دولت خود سایه و خاطر وانا بله. جیانا خو بردوام دکن يعني قیامت رانا به يعني بله. خود مدی خاطر وانا پکی چراست یا به مسئله هيا يعني تديت سيدا دبيغوتنا دفه قوما چمستوتي خوارا قوما كودا من راسته كودا يعني راسته. اسكارم غير تمثيل بينهم اما برنامج ما كرت به نولد دم كيكو ترى ما ناكي بله رژیم بله روجهلاتا ناوین بله. بکرتایی بله. تشتکی واش بو خودینینا وقگو قاضی محمد رحمه خودی میری حاضر علید دبیجه کی اگر کی گو اف رژیم روجهلاتا ناوین سر مثلا کردات بجه جبو نیارتیا کردات بله. بجه دبی هنگوف بدنا و زانبن زهری خصنا ناوا بدا بيكم جبو وی آوایج آلی اولی و تشتکی واش بو خودتونه فقط زانین گو به خدا جیان نامشه بله فطرتا انسانیه انسانش فطرتا وی جدا نابه او فطرت گوهر آمدنا لگورا خو رنگ دانه دا بله لگورا خو رنگ دانه اجا از هیوید که هر کس وکم مثلا گو مگو عمرم 3 سالی بو مگو چما حیا ام انسان باورمند نبه چما ام مسئله صافی ناکن يعني گرک ام بيجن چما يعني سيدا دوامي هل د چاندا اسلامی ده بله. عفوا سيدا د چاندا اسلامی ده چما سبب کفریه بچما سبب ارتداده يعني. بين چما نينش خو ها چما نینه اف نراستا شواطا من اول دواميات بجن چما اف نراستا دواميات سرفت سكن işte غلطیا ما هری مزن خرابونا ما هری مزن امپریالیستیا گوکتیا میجی ما مسلمانی ده هری مزن اوه يعني ما چما کریه کفر حال بکی نوله يعني خدا عز وجل وقتی گو ابراهیم علیه السلام جرد بیجه دبی ابراهيم قلت لك خلقيات نشام بك خدت على دبيجي ما قي حاشا ثم حاشا تباورناك ابراهيم شاشه ابراهيم عليه السلام دبي ولكن ليطمئن قلبي اگر ام مسلمان بن اگر ام باورمندن و انساني جو چما املوا نخن ام جوار شيرو وبكن يعني işte دين ايرو حاله حاضر e فرميجي و e جواكيجي چما قدخه يعني چما سبب ارتداد يعني چما سبب كفره نا اف نراستا حيا املوي چما نپرسن اموي چما شيروه نكن اموي چما چارسر نكن عالم اسلام چارسر نابي والله يعني دوي انسانكي دوي انسانكي برا جن به برا مر به برا زاروق به بلا اختیار به برا عمري وچ به وقت گوشتره تشت گو چما نگوتوي وکه گو د فقیتیا مده هاتیه سر ما بپرچقینه از کارم گلک مینا وقت کابد ما بلا برنامه دو درج نبه لازمه توی شیروه بکجره چونکی ها فطرت اوا ها قرآنش بو وی هاتیه ها وحیش بو وی هاتیه ها خدا پیغمبرش بو وی شیاننا جبو چما شیاننا چما الگورا اولا اسلام ایرو سبب کفریه اکاوی چاوا چی بی اما چاوا جهد فهم کن جبو نبه افلاس کردیه حال بکی خدا عز وجل تمام کتاب سماوی تمام وحی جبوگو چما انسانا شیرو بکن شخوا آرمانجا سرکه یا افراندنا گردونی اوه چما خدا اف گردون افراندیه اما سرکه اوه نه چما خدا گردون افراندیه نه دوی چما جیانا ما حمیده هبی ولی سیدا دقیقه مهمان اما اولی بکرتاسی مگو اف مثلا آیا صوفیا دجي اولا اسلاميه نوصا يعني دجي حكمتها خدي دجي اولا اسلاميه نراستا اف انسان ايرو الباي في اقتدار يعني بجن خو هل باوجن ايرو بهزار بمليون جوا كري نا پر گاوه کی مازن د اسلامیت د پیش کتن آوتن کو جه مزگفت ام بجه کلیسا آیا صوفیا انین کنه مزگفت نخواهنج ویرا چد بجه همه د کرتاسی يعني بكرتاي اف گاوه که امپریالیستیه ام مسلمان دجي اسلامي نه دجي امبرياليزم هنا اف امبرياليستيه كاسلاميه بيجي يعني اما بكرتاي يعني علاقه بيجي باولى اسلامي حكمتها خدي بيجي كاكو نا نوريا يا نوريا يعني نوريا نراستا راستيا في مساله تونيا بكي ايا صوفيا تشيكي جبوچه حيا رجا قيامته سمبولا و اولیا گرکا او سمبول بمنی الگورا فطرت اخوی عول الگورا فطرت اخوی سروی فطرت اخوی عول بمنی يعني بله گرک بمنی يعني بله سيدا
devam nemaş xwe me got guherandina fitretê ev jî di welatê me de pir nexweşîkî mezin e ev dewletê dagirker vî milletî asîmîle dikin ev jî dikevêt bin wê guherandina fitretê ew nehiya Xwedê nehî kiriye gotiye vê nekin ev jî dikevêt bin wê guherandinê de zaten mesela zaman mesela perverde beri her tiştiya lewra hadîsa pîroz heye bernama me nema Xweda Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje ji îbadeta we ew tiştê got fehm dikin xêra we jê heye baş rehmet lê ê wextê îbadet û perwerde neb ziman bê nevê fehm kirin me malatê kiriye Xwedê wekîl em çûne ser mihrabê bi erebî me çi gotibane wî gotibane amîn خلاص بچو باشه رسیدم مالا و آوا صحبت و گلی خوش بو اسوی دارم تماشاوان جی ممنون مابن و گله که ممنون مابن جی جمع هیویا ما و جارك يجي قسمت شبه ان شاء الله درفت شبن ام ديساب هفره سر مجاني ديجي برنامج شيكن انها مالا و آوا هم گلک صابر مسلسل شوارات مالا آوا جی آوا من خیر و خشیده و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بله تماشاوان هجا ایرو ام گهاتن داویا برنامه خو حتانی مجاره کردن برنامه اگدن هون شاد و بختوار بن بمن خیر و خشیده الله أكبر الله أكبر إلا نوحي إليه أنه شعوري مني كل ما الله أكبر